Sa sisen pat kuble ye fi baro bat pidang ye pe ye ko kubor jong u mau por. Habing ye ya chaprang bat ko kubor hagani ko por tungi ye pe ki mat ke bekongsan jong ko kubor kumni. Uba jadi rembai uba sngauret badon burom bat baro ki pat ba ki ye u. Sngaulem u MLA Maulai. Do ki saungut ye la ka jingim bawan selat kensan ki bor kamariang. Kai ka bagi samla puli ka jela ki dei bantip halau ke entrance test ne ka CUET. Do no ka jela ya menteri rang ba bat lamprang barim ba jadi rembai arpulai terik ontep don burom. Do ya le exam ki khina basha pen kin ri akam kano hikai na tenghor government LP. Kajuk kerdo kam nya JCV change yo tu lop life sanajar ka baibam arajar ong uba wailat miki. Ab jingma ye kinongle nongwan na kadaw ka jingshong senjor ka jingking hawa kenshi. Yap hashen laingut ki samla ki bashi para ark me haka jingman ka ding habri hashnong hingaria. Ka jingkloy ban le yeng briu ka pentron ye ubriu ban keu haki kam ye le kai ong uba ban teidor. Wi kum Emily jong mulai konsensi kebangadan ni kaban buat khbat jong kia khbat jong ki pai ba jong konsensi ba jong ka jelahi berkoi di nagaliang jong ka jelahi berkoi ngila du iba jadi rembai kumu Emily kumu speaker bat kumu ju kapor kumu si minister jong ka jelam mikhalia beriu bos kurit beriu dan buram pada beriu ba gipai ba baro hi dan kajing it banyak sojan ya uni orang ba nakaliang jong kajing sam kala do no ding i nakaliang kajing klano ji kalong kajing dok bakrau kam tam nakaliang jong kajing sam hi baro kawai pat kam tam ka jirang konsensi ka bai lam ikhmat la kham bon bha lang sti kalong kajing dok bakrau pat ke scam komju yu ya do komju ru ya ka ribai hi baro kawai ma komju ka jela hi baro kawai tinggal ayo ya kaba nakaliang jong ba tiran katlang bat i atau kapor kum minister apa kaji kum si minister dia kai bangadon kalong ba nakaliang ji kum ngamenew di beriu ba basngurit baru beriu berit baru beriu ba di bagi sokuban ba kapor kajong itu kum ibat laibat ndo kapor kum jong minister kum jut kum kapor kum speaker kum jut kum si minister kam sudan kadon la banam tu kapor kaji bunam gaji bunam bolong hakap ba abai pek khiliet lagade na kabada jong jela wat nagaliang jong speaker ru te bangaya telang badi nga syam di beriu bobet beriu ba dan ka ba kaji jingai hakaliang jong i season pek nagaliang jong i habang ya kajolong i long beriu bajam nek kilon gi khap ikhap pada ka banda kaliang jong i ipanon kami la kajong kajing start malah kanur kom ba insim ya ka rai kabre nam tag interest doka interest long la de department bat jong jelahi bro ko di aku muni kapor kay badon na kadang jong ang suban pha ko bos ngolem na kadang jilok ki khon ba yang sam hi bo jong ko boleh undon lambat ki ken ki ai bor ki rap ki aku muni kapor kaban na kadang joki kala du i na ka jingdu i ka long ka jingdu ko khaw hadu kata para ka ju ko pong la long na marba nakaliang jonga bu jongi ngalong yet dan ka jingde ko jan ma en so komen ba langi de ba khni ka jaka be song niru nakaliang ka sitong thau ka ba song de ka de muda bagi ka dong nong pathau ka ba ka dong ka i ba ka sitong ka i ba amari la ka dong pat im de wat nakaliang ju i ka long be labat ka po dong meli long speaker si minister si buni contribution ba mi le na fanta jong ni ka dong jong ni ka jaka ka ba ka be song pat boro hi ki te le do orang ba orang ba bakar ba beriu sungrit baru beriu malam dong ba beriu beleng pinang obli beriu beleng na mandang dia ju iru ka po be kan syak inju pep ka banwan jeseng mandang dia juga bandang ju ngidan po ka balang presiden Fumori ban ka po ngalang si kedua i te ngai ka jilong beriu beleng ju i ba ka jilong sgod mesim ju i ba ka jing mensiam ju i ka bakwa man syak riu beleng di handai baru agi suhi baru ka degajung ka dega mon ka jung ble par ngi suble ko mo ni ko hin petken ya ka yeng sam pat ba ke skam bana ka le ka yeng ki yok pendem dan burom ya ka deka
met ke bakla no jung Adu sangut ki beriu ki layak bat palat sifo hajar ngut ki nong shong shnong ke jela kila sha kata ajur na ka jingwan den chop jong ke eryong bat upria ha ke jela ha ki ne ki arti yau ki blalej argut na ki ne ki balayam ki de na east khas hills bat argut ki de na south garo hills district Umentri Katanat Revenue and Disaster Management Uma Kirmenshila ula pentip bahadu shipawaja aspa and rifulai ngut kinong shong shinong kila sha kata ajur haka jengwan dan shop ke eryong bat upria bat hadu araja laispa san fikendai tili ki yeng kila julor bakan tup ya ke araja chispa kendai fikendai tili kibla julor malumala bat chispa and rifu tili kibla julor lakalai ba Umentri ula pentip ru Banalo jong kita kisangut ke balaklat haka nega jinglen shop jong ke bor mariang arngut ki wepat kila mensau ngila ngala yo ya kini ke report ajing yede bat kini ke jinglan shop jung kamarian kakum ga ni ke report ki khambun kini ki household damage ki don kini ki dead causes dengan shu batai little very brief is Khasi Hills district we received this report kumba armut kini ki dead causes mo armut ki baklan Magadao jung ke landslide kawe po maulat po jung ke mau kenreu block and then landslide po jung ke mau lengot road then kidon kini ki cause kum ke landslide ki jeka beper ndu ke wa umkra then mau plang balat road po mau sendram block don ru kini ke landslide po Shillong Dawki road Penosla block but niyo ki report bakat artli ki ying ba sha pun julor ki belong partially damaged hapo jangka mau live block is Khasi Hills artli ki house partially damaged ru haka Khasantrik April 2000 hapo shila Bolaganj block kini kita reports kat kum bengiyo apo jangka East Khasi Hills but West Khasi Hills district apo lang shong thiang village kidon kini ki ying basha punjulor katu kanne apo mountain block then arpusantli ki ying ki basha punjulor apo Nongstoin block West Khasi Hills belong fully damaged but earthly ki belong severely damaged haga khaneu khatra bat ka khandai trik po Nongstoin mountain road block West Khasi Hills kidon rispa khandai pusan tli house mo ki ying basha damaged partially but earthly belong fully damaged Eastern West Khasi Hills ngiyok report Khasantrik nai basau po Mairang block is Eastern West Khasi Hills iwe ying belong fully damaged but iwe severe partially damaged but haga khat new Pratrik April Mouth Rashan block Eastern West Khasi Hills lightly ki ying belong severely damaged but this part lightly ki ying belong partially damaged apo South West Khasi Hills niyo report haka Khasantrik nai basau mau kurwat block South West Khasi Hills kawe ke ying long ying plang belong fully damaged sharp consular completely then apo riboy kumbasa penyo tli kishnong po umsning block but abu kandai tli kishnong po bohrumbong block ki bashakta ini cyclonic storm po riboy district ada Khasantrik April 2004 po East 20 Hills kidol kini ki Anganwadi centers ki basha punjulor po wapung sina di block ada Hendrik April but kawai ke ying basha long kecil accident be injing po saya kini yes wapung sina di block but kecing sha ra na ke leru po jong ke saipung block han Khasantrik April ru kerja
but iwe ying belong partially damaged, but iwe ying belong fully damaged. Nak ni ke thunderstorm apo saipung block, but bopung sen ada block country trik benai besar ru kena cia. Ni yok ki reports ni po West Anti Hills ru, lightning strike ke kasantrik benai besar arah jar apa amrin block West Anti Hills district. Bahan ritli ki mesti ki ni ladu ya ki ritli ki mesti. Dan bok bahpo juga East Garo Hills dum tagasngi don kinu ki jingjulor ki receive thank God don ki AK and re hapo West Garo Hills district ni yo ke report akan trip April 2004 nolong badon kani ka cyclone damage hapo jong ke Camry block at kumjuru habis filtrik April hapo Dalu block West Garo Hills district kumbakat pratli ki ying belong partially damaged but iwe belong fully damaged. Haga kasantrik benai besar apo tura urban West Garo Hills iwe ying belong severely damaged, and then haga kanyu terik benai besar po tikri kila block West Garo Hills district artli ki ying belong fully damaged, south artli ki ying belong partially damaged, but southerly belong severely damaged. Apo North Garo Hills kat southerly benai besar arah jarak apo Khar Kuta block North Garo Hills 100% ki ying belong fully damaged. Aga kat southerly benai besar arah jarak apo Khar Kuta block Resbel Para block North Garo Hills new pawait leaky ying belong fully damaged, but khandai percently belong partially damaged. Haga khanyu trik na gosaw apo Karkuta Resbel Para Bajeng Doba block but apo municipal area North Garo Hills are filthy ying belong fully damaged, but unrepenantly belong partially damaged. South Garo Hills we lost one life for South Garo Hills, but for Chokpot block South Garo Hills district new leaky ying belong fully damaged haga kat arterik benai besar arah jarak but haga kat Southrik benai okay then I have this report country terik April lightly ying belong fully damaged. Fully damaged nagatao juga fire incident po Ronggara block South Garo Hills Bakmara barhaga kanyu trik katra trik April Chokpot block South Garo Hills district iwe April ibala do yake jingim lajong but artli ki ying bala belong fully damaged but haga khandai trik yes kini kadi kat kendai trik ini we April la do ichim lo jong apo jong ka nakataw we ngam jolok. Then we have Southwest Garo Hills completely ki ying belong besha punjulor hangi thunderstorm apo Betasing block ka Southrik benai besar but haga Santrik benai besar arajar ar kadon kani ka jing wanjo kani ka cyclonic storm po Rera Para block but Betasing block kini kidi reports pungila bloom hadu huntang sni mintil det ni ladu ba southly ki sangut ki brew baladu iki jing im total re armut ki bala balong injured total number of house damage we don't kumba shispa unreportedly balong fully damaged 8000 shispa khandai tali partially damaged but kidon kini ki jaka jungka kumka BDO office PWD roads manager hatchery and poultry farm under Unsling block Gram Sevak police
BDO, SDO, PWD kineruki besyakta knika jing pujulor jangka meriang bat kibri ke besyakta kilong 10,000 arspa andri pelangut kini reports pengila yo bandung naka department jongi Kamiting mentakasngi hapo nehu kadai ke balakot tak education department ha kabiran lang but ki vice chancellor jang nehu but ki official support nehu kumju ki principal jong ki affiliating college baro kane ka meeting ko balong menta kalong halor jong ka Central University Entrance Test kumba pilati how much are punru torek ka sarkar India ka NTA kalapenmi ya ka timeline ba kin conduct ya ka Central University eligibility test na benta ki admission ha ki undergraduate course katkum ka jingtha jongka UGC te halor kanne nagliang education department le shong meeting bat kanne huru ha khat artrik kala pelong ka meeting bat ha kata ka meeting ha to po kadang don option ba whether you can opt for this or not Henry bat ngaru ngalakot biang ka meeting mensisngi hang ne bat vice chancellor banyakren ndai nga shemba kadai ka don bon ki jinat ki ban yathir den takda nga fix ya ka meeting mentakasngi hapo nehu banyakren ya kiniki benta ki bedai bat ka CUET but kawai ka longba hakandai trikhi andal de meeting ne vice chancellor jongkan nehu ulayo saya ka shithipat ba baro ki Central University retreat biang baro ki Central University bat ki college ki ba affiliated bat ki Central University ki day ban admit ya ki student katkum ka CUET den takadaw kamut ba baro ki kena school ki ba pas ya class 12 ki kwa ban pursue ya ka BA jengki lane ka undergraduate course jengki ki hab ban yale ya kaneka test ya ka application lapli na do trik na April arjar puar haji sha ka banong kong notification ki ong artrik na April arjar puar hadu live trik na April handrai hadin kata pelami ka notification na do trik ubnai me ta ni na kalyang ka sarkar ngila shem ba kidan bon kiching ban kondok ya kan ka test ka banong kong kalong bantang man apply ro kumba pitip ba menta keleng gijaka khamtam hapo ka state ke jengi ka electricity kambiang mana ka jing wan jong na ka eryong ki bon ki post light kila syarat ka mobile na ka bentaban able ki kena sko ban apply kam long kinad wok kim long kalong ka ba kabaar katkum ka notification jong ka NTA kalong ba ka test kalong ka we halong ka test ntar we halong ka we po East Hills ngamti phangno bat ka we po ribhoy tangi na kalyang ka sarkar marmar o additional chief secretary education o Lech Delhi barudan meeting baki officer po Delhi menin ta katkum ka jing sotho kalong ba ka test ka compulsory Henry yaki testing center ka kila ay ka verbal assurance ba kin bu yakin niki test center habaro ki district headquarter ta Henry menta kumno ba kapor kalong limited kumno ba kin ya kan shakmat dem nakadaw men ngilaya kren baki principal kin yo ya clarity na kalyang kanahu kala persyang ban explain ta khado ngakentu yaki principal baro bakin khot yaki college ki feeder higher secondary school jong ki baro ba kin batai yaka ka baki khna school ki de ban le ladaki thmu ban le rung ha ki undergraduate course ha ki Central University lane ki affiliated but ki college affiliated but ka Central
university ta but ki principal ki ben khot ya meeting jong ki principal jong higher secondary ki badan haki kong ki federal schools jong ki ban yathu yakane ban yarap kumno ya ki khna school ba kin apply hapo kaneka CUET ta yakane ngalakan tu ya ki principal ba ki we pegawai ke college kan de kum kanada agency banyarap ya ki khna kumong amne nongkong ban apply kabar banyarap pensyai kat batip namar bakan ne kalong very new shispa khandai pheu ka booklet kamlong ka basuk yano ban pule ban link ya ka first page ba ka last page hapo katukan nesngi den terdaw ka ban persyang ban bataya ki kena bat kana huru kade ban don nodal officer hapo tura kampus uban yarap ya ki kena school ban ya ki college kumno ban bataya ki kena school bat ya kana dan kadang ke clarity ke ban kamban ban yo kinla ban pensyai hakapor ka babiang teden terdaw ngila pelong ya kan ke meeting menta kesngi ya kata ngila ya keren ngila den tak daw ang EP bangi kwa ya ki testing center baro ki district hangne shlong ko bangatip kadon tang hapo kola pati kakapasti jong ka lang sanspa si shift swaw covid hakapor covid kan daylight spa si shift ta kabangas ngul tunat kalong ba kata ka verbal assurance na po ka NTA ba kalaay ba ya ka test kin pelong ha baro ki district te kata lagi pelong kan yarap shibun ya ki kena college ki jongi ta ndai tang kata ngilas nguthu menta kumno ban apply hanong kendong jongi ngilap ba shibun ki jaka ki ba mdan light mdan network kumno kin apply kalong kabalay kumno khna school se ubam kwa ban school sa sor se hapo clear ukwa ban class tang hapo Jangtia Eastern College kwa ka admission ka balay kanong no ko por bawle unyo admission be lane hapo Mausram College lane hapo Nong Talang College lane hapo Ngapsing College hanray happy banyale ya kane kates kata kadai ka jing te ngila persyang benebret bat ngina kali ngajongi bat ka communication jongi bat ka central government kampat code nginang persyang banyale kano ka ka basuk na ka banta ki khna mar baka por ka baki declare kane kalong very limited ar pun riu tu brai match dan artrik ong hanaban play yo kamdai ka basuk handai ngim ko apat kat kum bakalong menta kamdon dakwe pat ka alternative banyo admission syapo ki affiliating college ki hab banbot ya ka score ka bakiyo na ka CUT te ka jingkali ka jong pika ong bak ladakim pas ya ka ne ka CUT kumno pinle ya kata ha ka ne ka CUT kamdon kano ko ka pasmak kamdon ka kat kum mujitip junga ka pasmak ka score ka bakiyo nang tu ka percentile ka bakiyo nang tu mar different college kila ban set hi lakala ka jong ka benchmark ka ba kiba score ka no ka percentile kin admit halaki jong college basta ka we kane kalong in long run nga iba kan yarap hi namar ba kum bakalong menta marbangim long ngamdon ka surety bangan yo admission tang haslong lane tang hanehu tang hab apply keleng hab apply appear entrance test hanray da ka bayle ya kanne ka score ka bangayo nang ne ladang amit ya ka benchmark ka ba kitu ki different university jong Central University dan affiliated college jong university ngam dan kam shu ban appear hapo dari university hapo Assam University hapo Mizoram University lan hapo Manipur University habaro ki Central University but affiliated college jong ki ngam dan kam ban late appear separately ngam appear tang kanne ngala ban late ladang amit ya kata ka benchmark
skor kebakin bu ki respective college ngan lahi ban le kum bakalang menta nalor ke entrance test PE ha ki Delhi University ndo mensua pihak skor kata ka neka Saint Stephen ka don la ka jong ka skor ka Shiram College of Commerce la ka jong ka skor ka Hindu College ka don la ka jong ka skor ter nga ong hi ngin le ka e ka ban kam na tam persuk e khna Henry yamanta ngan ong hi tang kana gawe ki khna school ngabha apply late haka website jongka NTA apply enroll yourself nam ta ka test nomor ba ya ka ba sakman ngimtip sim ya ka balong menta ndai ngina lang sarkar ngin persyang kat bala ba ngin PKA nak benta ka jingbi jimbiang jong kena school jongi ban ya keren kam kadon tong ba lada nga ong ye phi ya kata yo kam nge kan yaj ayu kan long ka pendunong te ya menta nga keren ya ka menta lada ka ong ban ailat ha next ya kata ya ka banwan ngin saya pe ndai to ngin pe ya ka menta kum bakal menta ka nut jong ka UGC ka laong clear in view of the fact that participation in CUET undergraduate 2004 has been made compulsory for admission in all participating central university and its affiliated colleges. Not taking the test shall debar candidate to seek admission in them. So first point is please enroll. Nakabenta ka enrollment kadon ka jisiw larang bakla Andrews Pak Sanpeu nam tak sul tribe bat ya ka second slot kaya pair kendiat te kadon ka jisiw te den ta daw mo IP sibo menta balay menswa o khna school hangi sibo hanong talang upa ali kelas hanong talang college umnan kamban appear entrance test late appear bait handai menta latip ban yo bait menta pilatip ban yo bait hakpo college ru still pihak ban yale ya kane ke entrance Ubak jadi rembai menteri rangba lampang kejela bat MLA barim kajirang konstituensi ula khatno nakane ka slaperthai haka step jong ka arphoi tarik yayong hala ka jong ka yingsa kabadon ha maulai ubak jadi rembai ula khatno hakarta baprapa hunyosnem bat ula ino syadin ya ka kurim basan ngut ki khun laingut ki khun kanthei bat arngut ki khun chenrang katkum ka jinga thu ukun persa bau ba jadi rembai ula don hapadeng ka met bongkoi bongkhia menta la kato ka ne benai bat hapadeng ka jingno ka met ula khatno haka step jong ka sengi palei ya ka met basa jong ba jadi rembai on tep don buram haka arpholai tarik ha ulum jingtep ka belang presbyterian putmuri haka por arbajian ophaisngi kum ban penkan mau hangne bau ba jadi rembai udai unhui kai school bat hadin ba ula ino e ka kam kai school ula rungno se ka kam politics bat haus nem kharknais pa aprapulai ula sedang banyakun ek election bat hau te usnem uklem job bat sedang biang banyakun haus nem kharknais pa aprapupra bar ula syajit kum UMLA ka jirang constituency bat terter hadu usnem arjar pra Kajing siya penkin ri akam jong ko wei kanong hikay jong ka Tenghor Government LP School Kalawan ra ya kajing do ka bakraw ya ki khna school ong u distar Borlin Wanyang President jong ka New Trap Youth Council Rimulyang Circle habakren bat kinong tho kubor mentagesngi Ute unang ilam jong ka seng ula ong ba hadin bala penkin ri akam ya katay kanong hikay ka sarkar kalatung da kawai pat kanong hikay Henry Lashisnem ginti katay kanong hikay ka balatung haka jaka jong ka bala siya penkin ri akam kam syamlawan ban shimti ya kakam kumta na kalyang jong kaseng kamman se ban tuklar bat dawa na ka sarkar bakari ban betha ya katay kanong hikay bakan wan shimti no ya kakam khanang bagi khna school kin omdu yele exam ya ki subject bala hikay tungin ngap ya ka ay ka baute nong ilam jong kaseng udan ban ong adin ma nakaliang dungi ka HYC Rimulyang Circle harikat ka dinya senran lang yang kinang ilam jong ka HYC West Kasem Street Unit nila one man pan inside na office yung DSEO halon di kam thung no hikai hakabaya day bat kejing
yang strand farno yang kawai kan kai ka ba la depan approve la depan posting po tin hor and school hadin bangi bu ya ka si panjing syai ha santri na basao arja ako ban menta singi ni yo ikot islam ka office yang di SEO hadin bangi lapet bat ni la keren sani halor kene ka benta ba ni kwa man syai balai ba ni la yo ini ikot islam la kan islam wede berka la yo approve but appointment posting ya di assistant teachers nanti aku di school ni ha dan hadin kata hadu mentah mana la sisnam ta kena school ya te ka subject ka wa kate ko we ganong hikai ka wa ka di ka mentah kila pesana no but hadin bala pinmi ya ki we ganong hikai maki apas interview ban join nanti aku school dari hadu mentah mana nimpi tayo nang hikai but hakikot isla kalau pau ba kila pa posting tayo po apa tim hor school hendrai hadin ba nilai keren ba di SDSEO ngong ba yang lim kala de mentah posting po lang dia tapi katkum kini ikut isla kata gajing di fa strand far kalau ka bum da sai pa jadi mengilawat dia mengilai tai seni pa hajin sya lada ki pa strand far mensya bakal iya apa strand hor pa strand far halang ja tenalang ja kini ikut isla kan don go wegan ka bla dapat posting ko lang ja ndai di amba la minta strand far no sama ka dia jadi nak tahu ba kanika ki don ki tahu ki PTR ki amba let's say that they agak benta ba kaduna ke enrollment mulai ntai ndrei ya kene kan hingkai ka bade po something hard so divisional school division bisa ta bagi nagalian dong keseng ni banjur ya ki bor bahalor ba lagu no gumno kide banlai ko bale iwe hawa ye hapo something hard klum pino ki dau ki transfer no kene kan hingkai ko bala sha posting ha nanti aku school government di school tinggal. Klaim dimension itu mendapat pau ba kadai gajing duna enrollment kadai nak ino bidau. Andai la syuki postli no untuk. The kikna ro la harune sna bala dap la du no banyala exam itu subject ba katu no kai bala sha. Wan nanti na po di school government di school tinggal. Kalau nggak gajing punang ke pakrau, ada dia boleh tinggal tertunggu tada regulation as. Hendai iklan penpau yang didau, disusran farna, kapau berkadon ke air ke bah, lese ke dia kabut senti bah, gajing mantoi yanorian. Dapat nagalim dungi keseng, di banjur bah, tidak ban nagalim dungu director, udah ban pano, ban kustin mana angte po. School government school hor nam makan bukan lagi mentoi kena malah dangi keren mentai ketunggu dah right education acts yang war kadai gaji dunan kena school dunan enrollment kata kalau enggak ka bakla haba hamne di istran far gani kan kai kan pau da bade bagade gaji dunan enrollment ke school te balai tang ya school hor pila dunan ane ka pau sai ba ina kalian sai ni lah ya but let's say kadi kabut sianti jomlo let's say kalaban don ikurun ni mangkarian kiba mut ban le de kino kam kibo na ha lara kini dina school ta kini pa school te school ha lara kini dina kini pa ba manta kini ba te school kambian kina ba le de ba kaji dina yung kai ba tantam men sa gladu ban nyele ban exam ini subject bumdan ang kai telesi jino ikmi pakin sei no kena school na to school but kan hadin dagi ndak la sei de ki ye kun ni te school ila ba ang kelas school rengai te ka tulop kan suyo ga gitu tini kwa ba mta nalor ba ke school government mana kalian jong sarkar na kalian tanat puli puthi bakim dei ban le
ban lek kun jakai ban penting memorable kai ban nyon bain khamtam ide school bodam jakai ba khamtam dong ban khamtam de ba jing san mi pa la thit kai ye kot islam rei undon nang kai ba kai ye kot islam te subject bu la kai mi pa ai jing dong ba khau yo ban dong ban khamtam lu ba ide subject ku ba kham ku ba sama ko lo compulsory te banjul limbaga ni teruk kebor wa nak kalian addiction man jadi ban simpia man phal pada we kalau ba kila orang mentar along ke bukan sikos te hadin bagila kila mud ban tung thumai ni karo ki ban plai pai ba ya ki ben ai attachment kham bagini kin tiblang baro undai mun sulong bagini tabjar jar ya ni kai ni ba khat interview jadi ban dapat tip baik dan kenapa baik kenang buat kiwe kiba qualify kulit uti kan job ban isi mentah interview itu pasti. Habakren haka 33rd District Level Industrial Exhibition 2022 hajuai uma wailat miki shila MLA kajuai ulaong kumba kalong menta kibabon na kisamla kajela kedona pening ke jingkerdu kam kerdu jam watna kaliang ka sarkar ru kamla asyuk man penbiang ya ke kam sarkar haman la uwe pa uwe kumta ka sarkar kalawat ya kilat kilinti babon kisamla kin pelit jimut haka kam la jong ula pentip ru bana kaliang jong ka sarkar kala a jingarap nang baga scheme Prime Minister Employment Generation Program PMEGP haka baki kun samla kinla ban seng ye ki kam la jong da ka ba ayunuksa uwe ni ki kun samla ubala play ye ka jaka ai jingi kai computer da ka tiga scheme hajuai shusho ula pentip baga sarkar kala penyo jingarap ru ya ki nongrep ka jila lang ba ka focus haka baki nongrep kila ban yo da ka bakin seng ye ki kin hun jongki Hakum kini kisngi jong ke jing kerdu kam kerdu jam ula kentu yaki khon samla bakin long ki bemin not thop ha ke jing tre jing kita lah kanu ke kam ula mesngau ru ba hapo jong ke jela wat ia ka kamnya JCB ompat don ki bashim da kitra jela henry ya ka ni ka kam la shimbe da ki briu ki banabar kani ka long ka kam ka bhe abha ha ka jing siu ka balapoi shadu khatsan hajar tang na ga banta kitu ki bas dang rengkat ka bai bam ka ba khatan spa shitiyo kat ba ye ki banya ye ki kali JCB change kala poi shaga life san hajar lembat ka bai bam ba ar hajar shitayo ya ki to badang sedang ye ka kam ula ai nuksa ye ki wedi ki kam kom ka ba khaps nyo bat ka kam ri masi ka bagi samla kila ban shim te hagini kisngi wo kan ni ngas nyau kemen wa neliang khamtam da yopi neliang nyong chief minister em burom yongi manu wo man chim khia bhai gani ka kam naka por i le kam ki MLA jo encourage bha wo mu pach po ki district po ki constituency yong phi le snyau bha encourage ki kon kan ro yong phi ne bha the to ko por wo realize the to ko por go realize ne bha le ye de ka sarkar e da ka khi ka kre sarkar yo wi po wi kon kan ro ne ba le ki ka kre sarkar ki waduna henry ki kon kon ro yong i ki dang pas to bon tane te daw mut de to ko por ki kon kon ro yong i realize ki ye gani wa to myo di i kre sarkar yo wi po wi tane te daw ko sarkar kam ra khana general manager yong into em ki scheme ki wa depan kre ka sarkar ne benta wo yarap ye ki won ki kwa usen kam senjang na jong kam ga PMEGP ko wasnya komen mahanang kini kisni kitia wodep yo wai ye ko wi ka computer institute heni habo lathal boy heni yo wai we kon control ne ni na po jwai de chimu ye gani ka scheme dem ne te da wai ye gani ka computer institute ko e training ya ki kon control kini ko lai dang lai pure kam te ter tanga kentua ya ki kon control yo i snyau pha penem chim yakni ki scheme to dukat kate henry em chibun tli ki scheme ki ye yarap ya phi snya bha wan chagi department nga e bethanno ka jingi ro ko khro ye department ko jo snya wa ki por chibun ki scheme chibun ki jingi rap ki jo le gi ne bha bon sen ki kon bon ki ni ku da wan changa phone ki changa snya bha ma phone chita chi department yo yarap pi tanga snya kut phone ki kut ong ki de man da pedang wa ki de yarap ba ki kat ku da lai chitai bon duku de yo yarap ye ni ka opportunity ne ba na yo bun yu ong ni to i mem khi mem kre ni ni po rilom chain tia la ni po state yong i tangwa hagawin ge liang ong gi bun gi ni gi sen bhalang le ni kam ter gi we do thia ne ben ta wo be ye ni ki nong we le ne ki da khar gu ong gi wan che ni te gi ni ki da khar have realize le wan gi che ni ne bhai le em ka opportunity
wa em ga khi ga kre da ta wan gi ma mem ga ta ga khi ga kre ila wan gi cheni tangwa bon kini ki khi gi kre ki kon kan ro yong i le ni ki tre chnong yong i na po state bon sen min yu kre tanga kwa akun tu ki mhoi em i kam ga te ga jing smiao hagani ga sngi ku kat ni ga kordo kam kordo jam bon gi khi gi kamai ki wa gi yew le mem compare gi bon gi stuat phai ve chu ga khi sarkar I tekni ki dakar have realize ile wan gi cheni ne bhai le wa em ga opportunity wa em ga khi ga kre da ta wan gi ma mem ga ta ga khi ga kre ile wan gi cheni tangwa bon kini ki khi gi kre ki kon kan ro yong i le ni ki tre chnong yong i na po state bon sen min yu kre tanga kwa akun tu ki mhoi em i kam ga te ga jing smiao hagani ga sngi ku kat ni ga kordo kam kordo jam bon gi khi gi kamai ki wa gi yew le mem compare gi bon gi stuat phai ve chu ga khi sarkar I kam em kre ga construction business kam man kat te I ha po company gyong I tang wi la mem local u yew ya ga JCB le ne ga tu ga chen yu jong I bon gi won tip ko tulap yong unong ya chen to sedang go khatsan hajar chi banai unong ya chen ga te to tulap don hiu ne te khatsan spa chi yaw to ka bai bam ge bo khatsan hajar plus nru hajar ar hawi hajar chi banai ga te to ka starting salary yong unong ya ga tu ka JCB unong ya chen to ka starting salary yong to le phausan hajar kibru mem gi local yong im jo kon mo ge ye te le phausan hajar to starting salary yong plus ar hajar sti yaw ka bai bam Tadiku kre sarkar la ngajan myo ke sofa hajar chi banai gi virus tang upre. Te bon gi kon ro yo I njo phai gi chi te. Pat gi bon sen ong gi gi as nyo la da phai chi gi as nyo. Gi as nyo to la da khen pi ga profit ki yong ki ga chi sngi de bhai le ki chi se ne set up pi tu kan yong ki bo I gi tu gi yit. Ki ka yu the ki we yu chun. Kan won pulut ki se pulut. Tang won itu kan ni as nyo kan won ka chi wiwa nei tu kat wane ga investment kulut bini tu tang chi power pa to kapem 60 to 70% to profit mem gi perkhat ye ga te bon sin ga kam ridut rimasi hado ne ga si majority yu dang le gi kam to kun bar Ka jingking ha ka wa kenchi ka bodon ha ka shnong kenro ka bapanya so ya ka nongstoin bat ka makruat ka lajot rathai bat bo ha ka jingma ka bakraw yaki kali ki baya lingba jongte ge jingking unong tho ku bor mandagasngi ulapoi ha ka te ge jaka bat la yo lat ban yakran bet ke nongnya kali ha ka bakele tho balada dei ka post lap lei ka shitom hadu ka takata ban ya na ka te ge jingking layo ro ban yakran bat uba korni kharbani sodal barim jong shnong mauthung per uba pet langru ye ka te ge shnong kenro kabari ka kuntoj jong ka te ge shnong ha ka ba ulong balada ki kali he ki ya na te ge jingking ka khi nyun pumta ki ha ban ya suki nalo ka jings gos ir tongin is ngap ye ka ei ka ba uniu pa e uang ke agabaya de kini marga ngate sodar jo mo super bode bat pe kini ka no chwa regala risanno ti aga por pe nyai kini bada ayu rata pagarisan gelo nang tang siteng em tap ti pe kini ka jiking ka bon kini ka jiking mo kam long su ban yai ti aga por wa de kali trok mun Kim ya juga maya menu bagi dia cek di kelas ya cuki. Kini diking kelaksi nyung. Saya kerja im jangi ki senang di tanya sini kemudian ada dia bakim penkloi ban senalan ban repair kini kemudian kan sedih kepar bahkan sejot bahkan sebentar kepar di muka. Jadi jonga kemudian kalau tak. Kawai ke Jingjia ke belajar ke Senong Kaput bat kari Bangladesh. Ha hinggaria East Gentia Hills. Ha ke balaingut kisah melarang ba kibadai na kejuk kaying si para arkemi kilayap hasyan ha ke jing syak banding. Kane kelaja ha kamit senya jong kasing sajan kat ba kidang yuk tiak lengai ha ke ying trep baki jusa mit ka ba kitray man kasngi. Ha ke baha ketiga mit kaladon ke jing bel air ke bajur bar ke jing ter uselap kumta kading
kalahap bat banyak ki kat ba ki deng tia lengai. Kita ki laingut ki samlarang ba ki bala klat. Kidai ki bala tip kerteng. Kumu asman ubade ukun jeng ikong ren surong bat ba April bare. Uwe pat ulanot udai uba goldi surong ukun jeng ikong casting surong bat ibarit poswet. Bat uwe pat ulanot udai uba starti surong ukun jeng ikong bonita surong. Ki temai kubor ki ethu ba kita ki laingut si para arkmi. Kidai ki baju tre shabri bat kabri ka baki tre kajengai bahan asnong hakabahab bansong da kaling adu ulai kanta baradin kata habi sedekah kejat adu ulai kanta kumta kita ki samlarang ba ki jusa amit shabri ban pendep ya ki kamrep jongki ya kamet yap jongki lalap da ki bahayi hasam hakas nginengkong hakabaki ne ki bahayi hasam ru kidang temu ban yarap lemeki syakata kabri henrai enda kilapoi hakata jaka kilas ngukendit sikadai namar kilalap bagi te kilaingut kilayap hakajing syak banding kilas nguthu bagi te kilanot kilaklat nadu kamit sing sajany kakat henreu tarik namar ka jingjur kal bot uslap kalapan kelon ikiding kisik ya kita kilanot lawan ra asyasnong hakabaya kamet basa jungki lapendap batep dan buram hakas ngipalei. Ubak bantai dor lengdo Menteri Ketenat Ilekai. Harengkat kajindon lang ubak Renekton lengdo tongkar. Ula pli perdai kelempung Ilekai Football. Balatip kum ke Spring Festival Football Tournament 2022. Bala peniat daka Maulangwir Sports Club Hamadan Saitsnat South West Kasihils District. Bat hakanehi kaju kasngi. Ubak bantai dor lengdo ula pli paj baru ya kamadan Ilekai kabaladap ban senapan bah hakini ki kandiat senam. Habapai ka jing lekai layo ban peni lekai sedang ya ka sela jong football team persya ya ka rangda jong sports club hakaba karang jadong SC ka khuri kanam jingjob dalai kol la iwe uba bantai dor ulakit bo kirwiang ya kisamla jong ka South West Kasihils District kiban sale yeshimenta haka meklia games bakin yo ra ya ka nam jingjob kumba ki juan ra nam burom ya ka dong ka thany bad ya ka jela hiborok kawe Kibayadan lang hakane kasngi kikentup nadu district sports officer uba disengkon USDO balasyong thaj jongkaranikor civil subdivision ba HS dingdo ba soundar kaji umentri jongkasnong Malongwir ba NS Wanyang kinongkit kam jongka Malongwir Sports Club bat kiwe kirorang ba jongka dongka thaj la pensi pencengai nyegane kasngi daga jingroi pediang nakayong lajong musical and cultural organization bat kajin syatan rai Nakarima Ram Academy. Haka kami akan judul politik. Tari kay mga bi. Naun dapat kentiyo ya kami akan judul politik. Haka kami akan sebuah judul jat dan dari judul niya. Di lo man kawai. Jadi ngata kada mo bi. Kung di kon samla
toy terisitam kaji pun kaya nak kalian ke government di infrastruktur bobiang hong ipi ngintai yang jian kompleks mana kalian kuma sapu kurut berinyo ikan natural tof ke bobiang bagi nak rumanin ra yang dijilikan international but ke Indo Stadium ke Shispa kurut kata bukan mentari nak berkerek bertai yang lain di umday tambah kali ke government hong ipi kali ikan nak bertam ginong ngirpait nang etaka jinglong jimban jibet yang tanpa silam tambah ke capital dari bobiang Henry ke government juni ke dan tambah ban penyiar ban ai jintai ke bobiang ban ai madani lekai bobiang syaki thai mo kendau nama kinong lekai itu tadi ini nak thai mo kendau di nak kadau mo ipi ada dokumen mo ayo bandidor ka gambar pinne ban kalian tu kiri orang ba apa kiwan syak kamera ke junga ban kerpang ka benda begini wajib dekat lah ngalo iki baik kadau tere nama nak kema minum kadau tere kumbaga nama ke burung ngiyo sto ba thai mo korwa kadai ke sei kuni lekai ke sei kena lekai terishtam warnok kumbai ong iba renim mantan hari jindi muslim nama nang si itang ni koi bagi khun samla ke jongi tang sula kil tang sula kambiang la kamlong pomolar la rabon pomolar la risas perba tang sula yo bol tai long sula insan la so nani tu ipi ke so si dalam ba la kil ke sarang tang sula kil ke sarang biak nang ba ke sarang tang tar ke jinjat kelawan mereka Kewalipan kamu ni ika bersusi ke lomba. Kena barang tebet bah. Aku berasnya barang pink bakat kereta cukup. Aku sopsnya macam ni. Ulah tebet bah. Ulah yo penyilakai ni tim di bahe. Penyilakai ko aini. Labet labian. Dari bersusi ke lomba. Kereta kamu tadi. Dan dari banyo sendal penyilakai nasional tu. Teng ngau ini. Lama no. Hari ini lomba. Kata ni gue. Bak abang aku ngau ini. Ya kata tengah melak banghang mengaruh tambah dari habib berkat. Baik bah yang ni kowe. Coba nang lagi. Bagi pelihara tu ni kita tebet. Teng ngau ni apa lah. Ya risalah pertama ka samla ka kena apa madan mau terus lami apa madan. La risalah ikut bui ngau tahu pelihara. Ngau ni la tu biar bit no itu samla. Tebet la syaukan pada itu. Tu juga waktu apa? La syaukan kelma perkembangan penyelekai yang kita bawa pada profesional pilihan teng kan sadon pas ke kami kamsa kan don pat kajiya tu saya ngasam yo siapa tamat kami tu penyelekai baru masuk ini kebangan lagi yo juga international player ada juga kita bagi bolu semua nomor naung itu bang lagi kini bagi bon di farlo para jawab bagi penyelekai naung itu bakut no kita boro bagaimana su nomor dua ban saka kami kamsam di kelas su kelakta praktis su kelakta di dena takada wa ko orang ibi ban senang ibi ba kata beri ke kam ke boleh lahu henrai lada pedang biang kami sekali pun buat boleh roi ya kasap ke pom ke bidon naga benda ke biang nama ngidon kampan sei ki pelihar ki banelekai nasional umdai tamau ibi banelekai ali na kwa bani ki kun samla ki jongi mendai benkur tangkat tukar rimut ke belekai haki tim ISL haka Goa haka Mumbai haka ka Bengal kita tim belekai kena doi belekai dari duna berkompar bagi kena Manipur berkompar kena Mizoram gila duna menta kita keluar di bagi belekai bagi jumenang jong samla yuji jong Aibor jong Wailand jong Maranti menta gila Shanghai dari duna mengikuti kuat bersebel keluar nagari dari kebaik itu ni. Ini kan menteri sistem, government dan berkata mati. Isko kemen itu kata bantet. But ini kita dalam jogi tu, pak boleh ni kan hande. But kiwai jadi players. Kita lagi rom kam sorkan nak daw bagi ramsap, sab dia kai. Kadai kecil kemen dia pergi sama kita ramsap. Berkaji perslow jangan kalom. Nak kata jom pergi kita ramsap. Skobha bat penlejemut. Banda sistem, banda praktis. But kawai kita nak kuat menaik warning dia pergi kalom. Buat nomsyak ngobrol haki cimlen ke basneo kum ke khol samla bon ba ki samla kile temen no kran dei por kile temen no kata ka balai prosnam tangna kata banda kile nang mere kai football la don ki bathe ki basneo ki ka dor ka baram kila sko paho bat kile pam paha parat kan hadu tang ka to gane ki ma shu mere kai la khiatan namar kile yo pam paha parat namar kata ngabu ikene ki ma ha me khol samla Kibaran kasap, hak problema ay kasap ni. Pendan kam hak ay kasap.
hakaba pin rikere dari hakaba mukade kamta ka practice hakaba pin minat bamare mangaski knan bagi kwa bagi EP next level kejira kai kampa dei ka corporation thakno hakakata ka balai posnam hakata ka arab sonsnam but on bala snam e amla shi bene kai kampa dei ka por ikmele ti be kilo kai kine kai hadu lai musam so posnam kampa ki beru ni resme ki beru e baklan kide berlap bene kai hadu ka kata ka so posnam bro lada ki pikir de manlat na ka baw na kadi telo ta simpa ka tu ti sama baro Barang ke bokerwel, bakin la bakin ke cikin bobha, bakin ya keo sports, bakin ke bokerwel ini ke arti gitu. Hot belong ke balak penjob berat, tapi kampung katakan nanti, hamban job beta kowe, nama katakan sa siten, haka siten half time ni kau gini le, kita don bol kapal pada labha, bakin internet ini kinong pekai, bakin jinggal kai bahaya jompi, kini kita kibanun kau, kanong kecil krim yang yo paipa. Bat perken mau yang sesir, bahkan di kamadan dari kamaran kepala julung, ya upai pak jom ke distrik, ya upai pak jom dari kadang datang, bat perdak ikini kilom kita barokat, namun ada besok kita upai pak hak bagi pet football. Jika cungila poisya ka bukut jong ka thup kubor, sa sisien pat kuble shibon ya pi baro tada haduk bagi ne shembiang kuble shibon.